e hararu ana te whare tapere o Waitaha. Ka mutu, ko hoki mai ngā kapa o Waitaha ki te whataarangi a hine rehia a Tāne rore. He tino miharo, engari te mea tino miharo mōku, ka tāia e au te ata noho noiho. Ki te rongo i te reka reka o te wairua, te kuakua o te noho tahi. Te kaumātoru ngā kapa I eke ki te taumata o te wā. Heoi, toko whā ngā kapa anake, hei whakakanohi mo te rohe o Waitaha ki Te Matatini. Ko te kapa haka o Kōkō Tangiwai, I puta hei toa whakaihu waka o te whakataetai, he tuatahitanga mo tēnei kapa hou. Tuatahi, ngā whakataetai ārohe o Waitaha, Ngā Manu, te Kōkō Tangiwai. I think really getting a team to the stage, I mean, that was goal number one, you know. But, you know, nobody should enter a competition if they're not here to win it. And so it would be wrong of me to say that we're not trying. Despite the small amount of time, despite the fact that we're a new team, I mean, we're going to try, so that no matter who wins, they know that they deserve it. Ko ngā rōpū mariu, pēnei I te Ahikaaroa me Ngā Manu a Tāne, ko whai wāhi mai ki Te Matatini. Wai hoki, ko ngā hauewha ki Murihiku, I riro I te tūranga tuawha, ka hoki rātou ki te papatū waiwai. Me ki, kua roa te wā I a mātou e tēnō pirangi ana, e hiakai nei ki tēnei ao o te haka, engari koenei te wā tika me ki, kia tutuki I tēnei o ngā kaupapa. E mihi nui ana e aha, e poho kereru ana ki ngā kaihaka o te Ahikaaroa ka mutu ko ngā kai tautoko, te hāpai o mei kore ake rātou, ko kore mātou e tūkaha I tēnei rā, nā reira, ko a mātou mahi katoa mō rātou. Ko tā Shai Milne, ko piki anō te taumata ki roto I te rohe nei. Ai tai mai ahau ki tetahi o ngā whakataetai ārohe I ngā tau ki muri. Nā tairoa mai ni I tēnei wā nei, kua tino whanake Māori ka te taumata, nui ngā kapa haka whakataetai. Ka mutu tira ētahi o ngā kapa tautoko, e whakapai anau mēnei mau kākahu, tūturu, kua ta pēhi I era I eke ki te taumata. E whakai ana ngā whānau, ngā kai tautoko hoki. Our rangatahi were the ones that made it really, really special for us. And our tuakare, our Pākeke amongst them also guided them in the right direction. Pretty good, whānau. It's the mood of luck, but you know, there's always got to be a favourite. There's always got to be a favourite. Today it's Ngā Hau. Well, to be honest, I've been really shocked by the quality. It's been incredible today. I think a lot of kapa should walk home real proud what they've done today, because it's just been beautiful. Lots of beautiful singing and wonderful movements. Kia ora. Ka kōkiri ngā rōpū e whā ki te matatini ki te kāhui maunga, hei te rātou. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.